leyo natural hair Uyazi- engambozile. Angisho yilapho ke uNkulunkulu yilapha abafundisi abaningi belahlekelana khona laleli chapter ngoba angisho inwele lithi umfazi maye ekhuleka uNkulunkulu akamboze ikhanda ngoba indoda ayifanele ukwemboza ekhanda uyayithola so fanele amboze umuntu wesimame maye ekhuleka uNkulunkulu kodwa maye eziphumele ihambele engenzi lutho akayivuyeki inwele zakhe ngoba kubo isembozo bayayithanda ngisho inwele into yabo so ke mabe engakhuleki uyaziyeka inwele zakho uyayivula wenda uyemolo uyaya lento kuyigeza uthi umuntu engiyogeza inwele zami natural hair but ngiyoyigeza. Well mabe ngezokuyifaka lama ngoba angisho imithi usathana wenza imithi to stretch inwele zabo kanti uNkulunkulu usidale zinje angitho bathi ikaferhal yes uyidale kanjalo uNkulunkulu esingama African inwele zethu zinjalo so fanele we must accept it ukuthi uNkulunkulu usidale ngalendlela so ke kumele ukuthi bona bazikame bazivule but bangazenzi le itayela abazenzayo mabe yoyigeza lapha esaluni angisho bazoyigeza kuphela bangafaki wonke ama-chemical akafuni lama chemical uNkulunkulu ukuthi bafaka ama chemical bashintshe inature yakhe akube benginesikhathi besofunda chapter 9 what do you call ka Roman Mabe singavala ngayo ukuthi ngibona ngathi uzosishaya ngenxa yesikhathi okay right